እሺ ቤተሰብ መጀመሪያ ላይክ እና ሰብስክራይብ በመግባር ቤተሰብ የሆነ ማለት ነው። ያለሙ አንቲ ቱቶሪያል ነው ማለት ነው። ላምዳ ፋንክሽን ፓይተን ማለት ነው። ፓይተን ላምዳ ፋንክሽን ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ኒ ፎልደር ነው ማለት ነው። ላምዳ ፋንክሽን ፓይተን ነው مشكلة أوجه فولدر لامدا function دوت بايثون ماتو انتر مش هذا مع الخدي لامدا function ماتو ماشي هذا الحين simple add simple addition lambda ወይ ደግሞ simple lambda function ደግሞ ለምሳሌ is equals to lambda a colon a plus 10 كده ماتي انتر ماشي سوري أوزي كده السعيد أوزي print A package 5 كده ماتي بتأكد عليه وتبري مثلا مجتمع بعده جوجل اشتري جوجل هم اشتري ماشي هايلايت نشتري ماشي لامدا فانكشن ان بايثون مالتي ماشي تأكد الكلام مش هذه مس أنا جون أودي لكم حاجة مالتي بايثون lambda function is a small anonymous function. Lambda function can take any number of arguments but can only have one expression. syntax لكم lambda argument expression مالتي expression بعد زيرو lambda argument ደግሞ a argument ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወዲህ ለኩም x equals to lambda a colon a plus 10 print x of 5 ማለት if a 5 ማለት ነው ከወዲህ ታዩና አሰጥ ሙሽ ማለት ነው። እዚህ አሁን ምጽኛ ተናትናው ማለት ነው። እሺ ቀጥሎ multiply argument multiply እንሰራለን ነቃ multiply እንሰራለን ወይ ተንገበል multiple lambda function ማለት ነው። አውዚ ከስኳስ lambda እናለው ነው እዚህ ተሽክረውሊ ወላ ማለት multiplication ተናው ሽክረውሊ ማለት variable ይዘው multiplication is equals to lambda a b ማለት ነው ኮለን a times b ስለዚህ d ተጻፈው
ካውዚያ print of ካውዚ ካው variable name multiplication of bracket ገብተን value of a እና b ተማቲ ለምሳሌ 5 ኮማ 6 ማለት ካው ሴቭ ይገባል ነው ሴም ስኮፕ አውትፑት ካጀራን መጋር የግድ ዚክ ይሄው ማለት ነው multiplication ታይመጣና ይሄም ሁለቱም ከበዛህ ከለ 30 ማለት ነው እሺ ቀጽል ከዓ multiplication መስራሕና division ወይ ካ subtraction ማለት subtraction of lambda function subtraction ማለት ለምሳሌ subtraction እንሳሕና ኸዚ lambda ሰውን subtraction is equals to lambda ማይነስ a comma b semicolon ኦዚ a minus b ማለት ኢንተር ይለ sorry enter print output display ጎል ማለት print function ደ ኦዚ lambda ናታይ sub ማለት sub of a and b value of a ሜትር ባዓት ይዲዮ subtraction ሰራለሁ ኮማ ዲሽት ይላምስ ሴቭ ይገብር ሞ print ካው ራን ወናዩ አሁን ካብክተም ተባይ ቀንስ 6 ከተም 34 ማለት ወልካ division in lambda function ሻውዚ division አንሳማት div is equals to lambda space a comma b semicolon a ከፍል b ነው ኢንተር እና print እና እንደናታዩ div ማለት ዲቪዥን ጽናል ሲጻፈው ሲገርዋ div function ደግሞ in a value of x ተባይ value of b ደግሞ 6 ካው ሴቭ ራን ሐዝብን ጎሩ ራን ይሁን 40 ማለት ምክንያቱ ከተም ተባይኩም ቅል 6 40 ይመጽ ማለት እሺ هذه 4 ስራሕና ማለት 4 አንት ንሕሳብ ስልሕት ማለት addition ገርና multiplication ገርና subtraction ገርና division ገርና ከስካ return lambda using return lambda function ወዚ ሃሽታግ እንጥቀምና ማለት ሃሽታግ ግድን using return lambda function እንጥቀምተና አውዚ ንሕቆጥኩም sorry syntax ዘለኩም እሺ I use lambda function እንጥቀም the power of lambda is shown when we use them as a anonymous function inside another function ማለት ታይንጥቀም define function ማለት return lambda colon a times ማለት use that function definition to make a function that always double the number you send in ያላት ኤግዛምፕል ማለት ለምሳሌ define function n ይሉ colon return lambda function ኮንገውተለና ማለት
a colon a times n كو my doubler يدو function 2 نيو كو print my doubler فتحتنا my function نيا n واقع خلت تأتينا نيو كو print my doubler يزيكا عب value of a مات عشان حدث على output تكون نيو ماتي خلت بعدها بعشان حدث print 2 ماتي يهم print 2 ماتي مش أصير عاوز يقول هذا my function define my function in the value of in function ماتي الكلام ده a colon a times n my triplet my function 3 print my function my triplet of function ماتي هذا يقول 3 ماتي فهذه أسكن نفتحها يلا بروجرام نقدر أمه ماشي أوزي define ماتي define function my function in level ماتي in variable نمي كوجا كولا return lambda مثالي a semicolon a times n equals to ما انترنا علامة my triplet is equals to my function كتابة يوليا أولية my function in لأننا but if in مثل زي سلستان تنايو انترنا ماتي output نا display المقال ماتي print لنا print my triplet of type of نأواغا ماتي والإف يعني فتحتنا وجه save تلنا هذا output ران قدامه رهم 3 ماتي والإف إيه عشان حدا ماتي هذا زي والإف إيه خالي والي إنه تلنقع تحتها print نمو print لنا my triplet مع عشان 3 ماتي ده البوينت يعني تقولنا ماتي my triplet of function A ماتي of value of A مساوي 10 خطيت لنا save كنا outputنا تاني لكن ماتي رقم 66 هناك value of A 10 خطيت سلسلتنا ماتي مش أصلون بيا كوبي ورامو مش داخلنا انت كنت بس بي موزي مش 3 تنيو سيف هستي عند بتكوني نو 9 عندي مهناتو value of A 3 my triplet وكعم my function value of N دمو 3 كبازح 3 عندي ስለዚህ ኣጠቃቅማ ላምዳ ፋንክሽን ኣብ ፓይተን ከም ዝመስል ኣጻል ፕሮግራም ካልእ እስካብ ንራኸብ ድሓን ፅንሑ ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ሕቶ ዘለኩም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡ እና ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ቤተሰብ ቻው